Dobrodošli, danes vam bom pokazal, kako na Windows 7 zamenjati obliko. To pomeni obliko starta oziroma čisto vse. Tega vam ne bom še kazal, kako spremeniti, bom en drug dan. Pač obliko na splošno, tako da kar gremo. Napišemo tale link, se vam pokazal, bo tudi na ekranu. Date dol, ko boste dali dol, boste dobili RAR, odprete RAR in si nekam skopirajte to mapo. Zdaj pa odvisno od vašega sistema, če imate 32-bitni sistem, kliknite tale. Če imate pa še 64-bitni sistem, morate pa podnujno do tegale, drugače si boste kar dosti jebali kom. Tako da kar začnemo, jaz sem pač 32-bitni, tako da bom pokazal za 32-bitne. Damo angleškega, damo OK. Damo da. No, jaz sem že gor inštaliran tale patch, tako da vi boste mogli dati patch, pa da, patch, pa da, patch, pa da. In pri tretjem vas bo prišel, da resetirate računalnik. Ga resetirate. Potem, ko boste resetirali računalnik, napišemo, kot primer bom dal samo eno temo za vas, da poskušate. Kliknemo tole, ko boste zlodali, boste dobili mapo pač notra, oziroma pač vam bo kar pokazal, da boste vedeli, pri čem se gremo. Samičkan, tako je pravilno. Premo. No, tole boste imeli. Dam takole dol, da boste videli. Tole boste imeli. Odpremo računalnik. Gremo pod C. Windows. Resources, whatever, temes. In prekopirajte čez in čez, sem jaz ne bom, ker mislim, premaknite sem, ampak jaz ne bom, ker to temo že uporabljam lih. Tako da javno, ta tema bo tako izgledala, samo tega ne boste videli, to je še tudi skekan, to bom tudi en drug nam pokazal, boste imeli pa tole takole obliko, oziroma lepša, kakor je originalno, kakšnega Windows 7. No ja, celo to no, zaenkrat. Aj, pozdrav.